Pemirsa Sanggar Seni Tridatu saking Desa Seraya Barat, Kabupaten Karangasem, nyuguhang rekasadana genjek sane mepetitis indek kenakalan remaja. Ngelintangin wiramo miwa gending sane nglangunin mana, kaptiang piteket sane kaunggahang sida nangyang manah yuwanane, mangda sida ngeret indria. Seni genjek kelaksanayang reng kalangan angsoka, Taman Budaya Denpasar. Genjek mateges kesenian rakyat Bali, sani embas saking kramane ring Seraya Barat Karangasem. Sesolan genjek kantun ngelimbak keiring suaran instrumen tradisional skadi gerantang, kenang, cengceng, gong pulu, suling, miwa gamelan penting, sani ngadungang nada, tur mederbe piteket nyane, ring pengelimbakan nyane kantun becek, mawinan medaging pawawa sani komunikatif. Genjek pinakepahan kesenian krama Bali, sani nenten sidet kelempasang saking koripan seraina. Genjek raris ngelimbak dados media ekspresi imajinasi yowana, sani keiring ritme sani khas, tur medaging sesuratan jejangeran anutin realitas sosial. Ketut arta getar sasmita, penata garapan genjek Sanggar Seni Tridatu Mausang, indik petitis sering sesolan puniki keangkat indik kenakalan remaja, nyalahin saking kahanan ritepengan mangkin, yowanane sani keni iusan zaman, munggaring cerita, keluehan Taman Sukesade Ujung, miwa Taman Tirta Gangge, sani kecemerin oleh koentenan teruna nakal sani mabuk-mabuk, ngangge narkoba, mejudi, kantos ngusak asik koentenan irike, krama seraya raris munggaring mana, raris nelaporang ipun majeng pihak berwajib. Pemuputnya nih, para yowana inucap eling ring raga, tur kayun antuk mulat sarira. Sani ngedautin mana, akehan seniman sani ketedunang ring sesolan inucap, rau saking para yowanane. Sani pindah ke Cina, yening seni miwa budaya Bali kantun ngelimbak, terketami yang ring tengahin globalisasi, ring tengahin sayan reretnya nih uratian yowanane majeng drestanipun. Nanging para seniman muda puniki nepasin yening wenten bawa sani nikang pemuda Bali, nilarin seni budaya. Semalihe, tetamian leluhur kantun lestari, sahe anutin ring alikan zaman. Dalamnya menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat terkait bahaya dari narkoba, bahaya juga tentang membuang sampah sembarangan. Jadi nanti banyak pesan yang akan disampaikan oleh beberapa tim kami dari tim teatrikal yang dimana memberikan adegan-adegan tentang cara memilah sampah, bagaimana juga menghindari diri dari kenakalan remaja, dari pergaulan bebas. Sesolan inucap sampun anut adung sarang petitis PKB warsani mangkin jagat kerti lokahita samudaya. Sanggar Seni Tridatu Desa Seraya Barat antuk penanggung jawab miwa ketua sanggar Iketut Nisme, penata garapan Iketut Arta Getar Sasmita, tur ide garapan Made Surat Nyani, Winata Bali TV.